ba itamile go tshegetsa serodumo sa lehatshe leno sa thuto go se isa kwa mankaleng-kaleng le go nna le seabe mo maitamong a go thabolla bodiredi. It is because of God, our parents, our teachers who have pushed us, given us the resources. I thank them all. My friends and I, the top achievers BGCSE, will be leaving the country soon. But this is a very great way to live it. Environments of such capacity, filled with such people of high esteem, show us that indeed it is possible to go to greater heights. Kgaoganyo ya madi a setšhaba a bontsi jwa yone e hiwang lephata la thuto ke sekao sa maitamo a puso a go beeletsa mo thutong go ga maitamo a itsholelo e ikagileng ka dikitso. We are basking in the warmth of your support and the support of this government, because year after year we get the biggest share of the budget to run this ministry, and for that we would like to thank you and your cabinet. Latshe leno le ipeile pele maitamo a go netefatsa gore bothe ba nna le tshiamelo ya go hiwa thuto ya boleng ka go lekana ebile go sope yo salang kwa morago, mme se tsamaelana le maitamo a tebelopele ya mahatshe ya ngwaga wa 2030. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Mafatsa a kgalo ya SADC a dumalane go ema ka dinao go lwantsha tlhago ya bolwetse jwa letlhatso le letshololo kana cholera jo bo setseng bo tlhagogile mo mafatsheng mangwe a kgalo eno a bapileng le la Botswana. Se se morago ga gore matona a itebagantseng le botsogo ba kopane go arogana maele ka se se ka dirwang go lwantsha seemo se. Khumiso Maphanyane ka pego. Go thagoga ga bolwetse jwa cholera mo mahatsheng a mabapi go bolalwa go beile lehatshe leno mo diphatseng tsa gangwa ke bolwetse jo ka jana batho ba mahatshe ao ba etela mono gangwe le gape. Tona Dikoloti o supile ha lephata la gagwe le dira bojothe go tsibisa setšhaba ka bolwetse jo. Mme re setse re tsibogile re lehatshe go netefatsa gore re heosa thata go buisana le bana le seabe our communities gore ba itse gore tshwanetse gore ba direng gore ba ipabalele gore ba ka tsenwa ke jone bolwetse jo. Re le phata re ntse re le ka gore re heose gape le mo dibordareng gore re simolola gore re screene batho ba batlang, mme gape re interacta le bona go ba botsa gore ko wa tswang teng ke go go ntseng jang gore re netefatse gore re itsa go tlhago ga bolwetse jo ka kwana. Mo bogampieno yana ga ise ko re nne le epe confirmed positive case mo hatsine la Botswana, mme ke batla gore go etsa Batswana gore re tswelle ka tshwaragano e thatae ka satartaga o re tswa mo go ene o re le mahatsa a SADC batona ba botsogo re na le phutego gape, mme ene cholera ne le nngwe ya dikgang tse e leng gore re di kopanetse through WHO le Africa CDC go bona gore re kopana yang gore re tswelle ka go nonosa tirisano mmogo. Lengwe la mahatsa a milong ke bolwetse jo le supile ha dithulaganyo tsa go aga madirelo a melemo ya go thibela bolwetse jo ko di tsweletse. Tona Dikoloti a re mo phuthegong e neng e tshwere magareng ga lehatshe leno le la Zambia bosheng ba supile kgathego ya go ithuta go dira melemo mo go la Zambia. Re la tsela Botswana re batla go develop mo go teng a pharmaceutical ecosystem in the country, and we want to participate in the whole value chain ya go dirwa ga melemo. Wa itse gore se re itse Batswana bangwe go ntle go ithuta ka go dirwa ga melemo e ke dingwe tse di tseleng gore re eteletse pele ka tsone, mme di tse tsotlhe tsene le gore re bona gore re tshwaraganya jang botsipa jwa rona gore go behelong go lo mo mebele go lo mo re ka re reng re go dira rotlhe. Sengwe se re se dirang thata gape re le lephata la botsogo go gore re tsweletse thata go diragedwa mo go teng surveillance go nna go nna ntse o dupa go netefatsa gore mme mo go dupeng ga rona re kganela ka mo gotlhe mo kana ha ile gore go na le yone positive case re kgone go nna sa le re nopotse go le gale. Tirisano ya mahatsa mo twantshong ya bolwetse jwa cholera ke yone ntha ya bothoko ya go hana botsipa jo bo kanono tshang thibelo ya bolwetse jwa cholera ga mmogo le malwetse a ka thagogang mo tsamaong ya nako. Khumiso Maphanyane, Botswana Television. Magosi ba rotloeditswe go ithuta mo go tseneletseng ka tebelopele ya setšhaba ya Vision 2036 gore ba tle ba kgone go ruta le go etelela merafe ya bone ba na le kitso ka se puso e eletsang go se diragatsa se se senegile mo thutapuisanong e neng e rulagantswe ke sekolo sa bodirelapuso go rutuntsha magosi mo kgaolong ya Nghabe tebelopele ya setšhaba kwa Maung. Maranyane sa Makata. E re ka magosi le one a rwele maikarabelo a go lomaganya puso le morafe go gwetla dikgang tsa thirisano le neelano magareng ga bobeding jo. Magosi ka jalo a lejwa e le batsa karolo ba konokono mo go rutuntsheng setšhaba ka mananeo a puso go akaretsa le yone Vision 2036. They need to understand the different pillars of the vision, and they need to be able to apply
the vision and move their respective communities in line with where the vision wants to take the whole country to. Remember, part of the role of government is not to leave anyone behind. Ka jalo seo se fa magosi sebaka sa go itse ka tebelopele ya Vision 2036 gore e ba ama jang le seabe sa bone go thusa gore e atlege. Ba tsule ka di recommendations le di strategies tsa leng gore they can implement it. One of the key principles even na gone gore you know what foundation a rena mo bogosing le mo lehatsheng la Botswana is on consultation and engagement. So ba dumalana ka mono le mongwe la gore itse gore ke ntse ke tsa hale ke re ha ke le mo territory ya me gange ka pata ka go yo mong ka nta ga gwa nna jalo go ne go lemoga gore go riana nka re ke na le tlhogo ke a go adima ko next door ke a go engage ko counseling ke a go engage ko land board gore nka dimeng resource e ke senang nai so that I can facilitate. Le fa go ntse jalo magosi ba lebogela dithuto tse ka ba supa fa di ba thusitse go rarabolola dingwe tsa dikgwetlho tse ba ntseng ba kopana le tsone. Kagiso e nna teng go na le merero le therisano ke gone dithabolo di ka nna teng kagiso e ka nna teng mme dikgosi di sa togelwa ko morago dikgosi le tsone ba le mo teng go aga pilara yone ke buang ka governance, peace and security gore ha dikgosi ba sa togelwa ko morago ba tsamaya le bone ba ba rutuntse ha le kana rona ke no ba ile gore re ga o thata le morai wa rona go ba ruta le go ba kaela go emano ke pilara yone. Ha o sa tlhaloganye ditshwanelo tsa gago ga o ka ke wa utwana le ope ha gongwe motho o bua le ene o itse tsamaiso go ranya kgose o helela ha kgose nka bo dirile yana wena o tsela gore motho o dira ja o go lebela go tase go sa nna jalo re ke tsa re la re boela go kgaolo tsa rona ra go diragatsa se re se rutile ha ra o hela re bitsa morae re ba ruta se re se rutilweng la go sitsa tselwane malatsa a le mantsinyana re tare kgaoganya go ba ruta gore ba te ba thaloganye re ne mo sporo se le wane rote mme re simolotse ka dikomiti tsa motse. Magosi ba ne gape ba rotloediwa go ithuta mo magosing a dikgaolo tse dingwe go thusa go tokafatsa ka fa ba ntseng ba ntsha ditamelo ka teng. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Le kalna le tsamaisang lenaneo la setšhaba la meetings, incentives, conferences and exhibition strategy la Botswana Tourism Organization le supa fa le lemogile fa gona le dikgoreletsi dingwe tse di itsang lefatshe leno go atlega mo maitekong a lona a go godisa mohama wa lone wa bojanala se se builwe ke mokanoki wa ipapatso kwa lekananeng leo re Mpho Raboloko mo tutopuisanong e neng e tshwerwe kwa toropong ya Gantsi. Angela Inosa. Mahama wa bojanala o na le seabe sa 5.1% mo itsholelong ya lehatshe leno le ntswa maikelo le go oketsa go nna 8% go lemogilwe ga go na le dikgoreletsi dingwe tse di tsang mohama o go gola. Lehatshe leno le tsweletse ka go dira mananeo a ka one le ikaelang go itebaganya le dikgwetlho tse. Mahelo ka bontsi hela ha 9 a tšha kana 10 go raya gore go sa thola go na le a lot of activity mo re go bitsang ka square night life a ona le bone ba janala ba tsile mo lehatshe la rona keletso ya bone ke gore ba tswele konte ba ye go bona lehatshe ba itse go le gontsi ka lehatshe gongwe dinako tse leng gore go tswala ka tsone madirelo dira bona gore ba janala ba rona ba ska nna le nako yone ya go kana tshono ya go tswela konte go ikakolela monato wa lehatshe la rona go be go nna gape le melao e leng gore gongwe le yone re lemogile gore e ka tswa le yone e kgoreletsa gone gore gongwe go ka nna le gone gore go tswelele. Go na le lenaneo le lengwe gape la Tourism Master Plan le le tla gogang dingwaga di le 10. It was also intended to grow tourism-related jobs from the current 26,000 to 100,000 jobs, 100,000 plus jobs by the year 2033. It was also intended to increase the international tourist average length of stay from the current, I think, 2 to 3 days to at least more than that, so that the expenditure will spend more money. Net transit route, we want to be a destination. It was also intended to facilitate wider citizen participation in the tourism sector and spread the benefits of tourism more widely. Bangwe ba ba itsetsang ka tsa bojanala ba re ba lemoga botlhokwa jwa go sala tsamaiso morago ka dinako tsotlhe. As long as
you abide with Remahupu for counseling and tourism. They check if you have toilets. That's the most important thing. You will have where you put your litter. You have water. They will always give you a license for Hansi Show. So let us do the right things. Sometimes we fail because we don't want to do what we are told to do. We have proposed that thing we can work in this region, but as I said, you are the players in the field. You know what is working in Hansi. What works in Hansi may not be working for any other area, or there's a special need that we need to include in the strategy so that we turn around things in Hansi. Mo malatsing a sa tswang go heta ba BTO ba ntse ba tshwara dithutopuisano le paneleseabe ka go harologana go ralala lehatshe leno go ba tlhokeletsa gore re motlhang lenaneo le tsengwa mo tirisong ao ba le malala-a-laotswe. Angela Nosa, BOTSWANA Television, Hansi. Tona wa dipagamo le ditiro tsa ditlhabololo Eric Molale o rotloeditse badirelapuso go tsibogela dikago tsa puso tse di tlhokang go baakangwa. A gatelela botlhokwa jwa go bereka mmogo go setswe ditsamaiso tse di maleba morago. Re Molale o buile se fa etetse sekolo se segolwane sa Molefi Senior kwa Motšhudi go lekola lefelo le baithuti ba jala mo go lone le le tlhabolotsweng. Go rata Moranyane le Bofelo Motsumi ba tswelela. Marulelo a lefelo le go jalwa mo go lone kwa sekweleng sa Molefi ntse le mo seemong se se siamang e sale ka kgwedi ya Moranang go gola. Se se ne sa pateletsa tona ya dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo re Eric Molale go tsibogela seemo se. Re Molale wa kgoletse baeteledipele ba kgaolo mo go berekeng mmogo go netefatsa gore tikologo ya sekwele e nna ye siameng gore baithuti ba kgone go ithutela mo go yone. Dikwele tsotlhe and all the districts should take the cue from this project here. They must take the cue from Tirisanywena and Namakaulunye to make sure that the school is functional, the learning environment is conducive. So, it was also to buttress the issue of coordination and development, to commit to working together to overcome challenges. The classrooms, staff rooms, teachers' quarters, they're in a very bad state. My prayer is for leadership of this district to come together. Make sure they do an assessment, thorough assessment of all the schools. Ona rotloetsa maphata a mangwe go nna le madi a go tlhokomela dikago tsa bone ka nako tsotlhe go tlhomamisa gore ba babalesegile. Hazard, because on one side it was the kitchen where food for the learners is being prepared. On the other side it was just rubble. So that is what really got the minister to come here. After it was reported, an emergency procurement for the works, because so emergency procurement, we procured a contractor to come and do the works. They quoted within 5 weeks. And they managed to complete the works in 3 weeks, which was a plus for us because we managed to save on time and we also managed to save on expenditure. We did not go over budget during this project. Lefelo le la bojelo mo sekweleng sa Molefi jaanong le buletswe baithuti go le dirisa. Go rata Moranyane, BTV News, Motšhudi. Ke di gonetse motho e tsa sekgowa kgante jana nako e roba bobedi a re utlwe tsa metshameko ka eda. Ke go leboga Rich Mothoetso Madume dumela mogala dikgang tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re mongwe wa barutwantshi ba le bokatisi kwa lekgotleng la BOTSWANA Football Association ditiro motshegare a re go tlhabololwa ga kgwele ya dinao mo lefatsheng lengwe le lengwe go ikaegile thata ka dikitso le boleng jwa bokatisi segolo jang ka le bone ba ba berekang le batshameki ba banana. Motshegare o ka ile seo kwa bosheng kwa ithutetsong tsa maemo a KFD kwa motseng wa Moshopa tse di neng di rulagantswe ke lephata la banana bong metshameko le ngwao
ka go oketsa dithuto tsa bakatisi ba ba berekang thata le ditlhopha tsa banana mo kgaolong ya borwa a rutwe tlamelo motshutsi ka dintlha. Ithutuntsho eo ya malatsi a matlhano e ngwakile bakatisi ba le 36 go tswa ko dikgaolong tsa Moshopa, Kanye, Lobatse, Good Hope, Mabutsane ga mmogo le Jwaneng, mme tla itebaganya thata le go fa baithuti bao dikitso tsa bokatisi segolo jang tsa kgwele ya dinao go tswa kwa moding. So you are trying to work or teach people how to work with the kids, and not just working, properly working with the kids, developing kids in a way that they become automatically the future of this country. Moemedi go tswa kwa lekgotleng la banana bo metshameko le ngwao go disa mamoeti a re ithutuntsho eo e botlhokwa fela thata go ka ba kgontsha maitlamo a bone a go netefatsa fa ba godisa kgwele ya dinao ka metseng ka go farologana. Re ba hile kitso e ka yone e ka reng jaanong ga ra go simolodisa ithutuntsho ya bana go tswa kwa class 6 years to 12 years go tswala ko class re bo re nna le bana ba dipalo tse dintsi ba leng gore ba rutilwe kgwele ya dinao sentle, mme ebile jalo ga re ba bone o ka re mo nako e tlang ga ra go batla go dira gongwe go diragala go nna le team ya under 17 or under 15 or under 17 ya kgaolo ya borwa re bo re na le kitso e tletseng ya gore re na le bana ba ba rutilweng sentle go tswa ko moding. Baithuti ba supile fa ba itumeletse tšhono eo fela thata ka ba ya go anya go le gontsi. Thuto puisanyo ke dumela gore e botlhokwa e tla re sologela molemo go tswa go a pele mo so that ke mong ka tshimologo ya di-coach ko moding mo so that e dile ka bana ba banyenyane. Ke dumela gore ha re ka simolola ka go ruta bone ba ba botlana going forward go ka thusa gore e re ha ba gore di-junior teams tsa rona go a pele di go ka di sologela molemo. Go botlhokwa thata gore e re le nna ke le motho a mme e be ke tsena mo morerong wa tsa kgwele ya dinao gore ke ba rotloetse from at a tender age, because ha go ntse yalo yanong e tla re mo tsamayana ko re itlhele rena le bana ba ba itseng bolo thata mme re ba rutile go tswa ko moding from primary level go ya ga go timonyana. Ithutuntsho eo ya CAFD license ya malatsi a matlhano e solofetse go wela ka Tlhakola a tlhola malatsi a 2. Tlamelo Monthusi, BTV Sport. Mothusa modulasetilo wa First Division ya Borwa Major Thebe Mokgwa a re ba isitse kgang ya bone le Motšhodi Center Chiefs ya go tlhoka go dumalana ka ditlhwatlhwa tse di duelwang ke balatedi fa pele ga komiti ya kgalemo le nyatso ya lekgotla la Botswana Football League. Se se tla morago ga gore motshameko magareng ga Motšhodi Center Chiefs le Union Flamingo Santos o neng o tshwanetse go tshamekiwa maabane o tlosolosiwe. A re utlwe dintlha ka botlalo ka Kgomotso Sefako le Abang Piet. Se se tla morago ga gore komiti e tsamaisa leke eo e ntsha mokwalo maabane e supa fa metshameko wa Motšhodi Center Chiefs wa laboraro kgathano le Flamingo Santos ka laboraro ga mmogo le mathatso kgathano le Dikgang e tana mo emisitswe pele go ka diwa ka tharabololo. Go aka mokwalo o kubetsano e magareng ga komiti eo le sethopa seo sa go kgateng e dirilwe ke go thoka go dumalana ka ditlhotlhwa tsa di tshwanetseng go duelwa ke balatedi kwa metshamekong. Re le ba First Division South go makgetho ra re ntse re bua le ba Motšhodi Center Chiefs le nna le bona ipapatso tsa bona ba supa gore metshameko ya bone ke fete pula mme ditlhopha tse di tshamekang le bone ba nna ba ipelaetsa gore kana tota ba rotloetsi ba bone o ka re ba jwa ntsoma ka tsela nngwe ka gore metshameko yotlhe e duelwa 25 pula mme ka seo re buile le bone makgetho e ka nna metshameko e le mene e leng gore ba ne ba ntse ba dira yalo mme ba rakaela gore tota bone ha ba leng teng ga ba ka ke ba suta mo tshwetsong e ba e tshotseng ka ba ipelaetsa gore tota ba na dithata tsa gore ba ka dira jalo. Meja Mokgwa a re mo nako ya gompieno metshameko e tla tswelela mme ba solofetse tshwetso e maleba mo bekeng tse pedi go tswa ko komiti ya kgalemo le nyatso. Phutego ya gompieno e rile ga re tswa mo go yone re ra dumalela ka bongwe ba pelo e re gore tota kganye go gile lebaka ba Botswana Football League ba kopa gore nyamme kganye a remitiwe mo go bone ba enele DC e nne bone tota ba lebagane le yone ka gore go lebega rona re ba First Division re tsamaye le yone sebaka ka rona le ba Motšhodi Center Chiefs ga re dumalane go nne le an independent body e le gore gongwe e ka tla lebela dintlha matlhakore a mabedi mme ba tla ka tshwetso e le gore gongwe e ka berekela football ditshwetso bona ba DC ba go tsaya di ka tlholo di a go nna jang tota ga se mo re ka
mo re ka reng go na le o tla tlholwang ka poyang re tla utlwa ka bone kana kgang ga le go enetswe botsamaisi bo bogolwane ke bona ba tsang ditshwetso rra rona re tla be re letile gore re itse gore ga le botsamaisi ba First Division South le Mochudi Center Chiefs tota kgannye bothata o ka tswa bone e le badisi ba bo bona bo le ha kae so ke ka mo reng a re ba leteng re letela gore mo malatsing a 14 a ba ipetseng gore tla re mo malatsing ao kgannye bo ba e heditse Mochudi Center Chiefs e tamogela sethopa sa Kotsabone Desert Ngau ka mathatso kwa River Plate mo motshamekong wa ligi wa beke ya bo 12 Kgomotso Sefako PTV Sport Gaborone. moeteledipele wa lekgotla le le okametseng kgwele ya dinao mono la BFA Maklele Tshwiti o letse a ntshitse mokwalo go lemoga botshelo jwa ga Molatlhegi Mangole yo o tlhokafetseng ka la bobedi a supa fa a na le boitseanape jo bo kwa godimo mo mererong ya kgwele ya dinao mo Botswana. Octopus Mangole jaaka na itsege mo mererong ya kgwele ya dinao o ne a kile a bereka jaaka motshwara diphala o ne a tuma thata mo mererong ya kgwele ya dinao a bereka mo komiti kgolo ya ditlhopha tsa Godisane Fighters le Township Rollers e le moanamisa mafoko wa tlhwatlhwa. Dithulaganyo tsa phito di santse di tsweletse amagwe o robale ka kagiso ka go rialo tsa nako ya bosupa re di ba khutlogo nefa re ba gape ka tsa nako ya boroba bobedi e le tsa sekgwa a re go bona tsa tepolwapi. santse re soletse pula phefo kgadima mafelo mangwe mo dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe leno mme tla re mo mosong go tla itotsa go le bothito ko kgaolong ya borwa ga mmogo le ya bokone botlhaba fa mafelo a mangwe re soletse re go itotsa go le mogote mme tla re mo tsamayng ya letsatsi go tla itotsa go le mogote ko Nghabe gantsi ga mmogo le bokone jwa legare re soletse ga tsa selekanyo sa 33 go ya go 35 mafelo a mangwe one re soletse re go itotsa go le bothito mo tshokologong ka selekanyo sa 21 go ya go 32 mme ga le ba ditoropo dingwe mo Afrika re soletse pula ya phefo kgadima ko Luanda ga mmogo le Antananarivo re soletse pula ko Port Elizabeth Dar es Salaam ga mmogo le Nairobi re soletse pula ya phefo kgadima ko Monrovia mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko N'Djamena Khartoum ga mmogo le ko Addis Abeba. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a